好，Unhas TV 的观众们，非常高兴，我是伊人Widya能再次在 Unhas Daily 上与您见面。在接下来的几分钟里，我们将为您提供可靠的新闻。数十名学生挤满了哈萨努丁大学农学院的大厅。为了欣赏哈萨努丁大学农学院农医学生的作品展览，这些作品被包装在一个名为“农医学展览”的活动中。激动人心的场面是怎样的？为您提供完整新闻。农医学展览是由哈萨努丁大学农学院农医学学生会组织的一项活动，活动只需2天，在哈萨努丁大学农学院大厅举行。第一天有2个核心议程，即研讨会和展览，由哈萨努丁大学农学院质量保证小组理事会秘书代表农学院院长宣布开幕后，活动继续进行。研讨会的主题是在克服气候变化影响方面进行有机农业创新的专录。在研讨会上发言的有一儿，进入下一个环节及学生作品展览。目前有农学专业的学生作品，本次展览还涉及农学院的其他专业，即植物保护专业、农业工程专业和土壤科学专业。展出的各种学生作品都是学生在学习过程中的实践成果。学生们分成20个小组，每个小组都产出了自己最好的作品类型，即植物学实践、采后生理学、新鲜植物栽培和景观设计。标本是展出最多的类型之一。标本本身是保存下来的植物标本，既可以作为学习的媒介，也可以用于长期研究。标本是展出最多的类型之一。标本本身是保存下来的植物标本，既可以作为学习的媒介，也可以用于长期研究。标本的形式具有美学价值，也可以作为房间的装饰。本次活动展出的标本种类繁多，既有食用蕨类植物、比达拉、百合的干标本，也有食用迷人向日葵、台湾美人等的是标本。在收获后的生理学领域，有各种作品，其中之一是以包装材料的形式出现的。这种包装材料既环保又能使收获的植物更耐久地保存。展出的景观将只是农学院医院新实践性的设计。不仅如此，展出的景观景致还配备了使用 CorelDRAW、Adobe Illustrator、Real-Time Landscaping 和 SketchUp 技术制作的数字版本。 Baik, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan awalnya itu adalah proyek kegiatan praktikum untuk mendorong kreativitas mahasiswa, terutama di dalam bidang fisiologi tanaman. Selama ini fisiologi tanaman selalu menjadi tulang punggung kegiatan praktikum untuk mendorong kreativitas mahasiswa. Nah, oleh karena kondisi peralatan yang ada di laboratorium dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan akibat kerusakan karena hampir semuanya dalam bentuk gelas-gelas.
sudah 80% peralatan sudah tidak bisa dipakai. Nah sekarang di sisi lain tidak pernah ada dana untuk memperbaiki kondisi peralatan praktikum fisiologi dan masalahnya kegiatan ini kan terus harus jalan karena ini bagian dari proses pendidikan. Nah, bagaimana mengatasi ini? Mencoba mengantisipasi dengan mendorong kreativitas mahasiswa melakukan proyek mini untuk menciptakan peralatan-peralatan yang mungkin bisa dilakukan atau dikembangkan sebagai kegiatan rutin pada fakultas. Nah, ternyata apa yang dilakukan dalam selama 4 kali berturut-turut itu memperlihatkan sesuatu yang di luar dugaan. Kreativitas mahasiswa luar biasa muncul dan apa yang mereka ciptakan itu bisa memberikan motivasi yang luar biasa dalam kemajuan kegiatan, mendorong kegiatan penelitian di bidang pertanian. Nah ini kemudian pada dilakukan pertama sebelum pandemi, sudah 2 kali berlangsung masuk pandemi akhirnya berhenti. Nah setelah pandemi selesai kita mulai kembali masuk kegiatan ketiga kemarin. Kreativitas kelihatan semakin muncul dan hasilnya luar biasa. Sekarang sebagian dari kegiatan praktik itu menggunakan peralatan-peralatan yang diciptakan oleh mahasiswa sendiri. Insinyur Haji Nasaruddin MS 活动发起人之一对此农业学展览表示赞赏，并希望今后展览的数量和质量都能有所提高。该活动已不是第一次举办，希望今后能成为一项年度议程，参与者范围更广，展览作品质量更高。学生事务和职业准备局哈萨努丁大学举办第5届哈萨努丁职业项目，主题为迈向梦想职业生涯的第一步。就业中心 CDC 学生事务和就业准备局哈萨努丁大学举办了第5届哈萨努丁就业计划，主题为就业准备。该活动于2023年12月14日星期四上午8时在 Unhas Iptex 大楼举行。本次活动旨在为即将毕业的应届生、毕业班学生、应届毕业生提供一个平台。哈萨努丁职业生涯计划第5批推出2位演讲者 Galih Ari Prayogo， 已成为一个有成产力的人为材料 A cornerstone of building the career plan, give examples of the application of the Ensure Matrix。 除此以外，演讲者还为与会者提供了一个机会，让他们传达，如果他们能够满足过去优先次序对成为有成效的人非常重要的信息。第2位演讲。 Jadi intinya ini adalah sebenarnya bagaimana teman-teman bisa memanage aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Kan banyak tuh aktivitas yang dilakukan. Jadi kita cuma membantu bagaimana caranya menggunakan tools supaya lebih produktif. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang mungkin sekiranya tidak diperlukan, itu bisa di delete dan jadi lebih produktif lah istilahnya, lebih efektif dan efisien gitu. Contohnya begini, setiap orang punya beda-beda ya, menilai bagaimana produktif atau enggaknya gitu. Tapi mungkin kita bisa melihat dari kuantitasnya. Mungkin yang kalau misalnya sering nongkrong, misalnya setiap hari nongkrong kayak gitu kan, itu bisa dikurangin dan lain-lain. Karena nongkrong itu penting juga sebenarnya. Cuman dalam artian kita produktif dalam mencapai tujuan utama, itu perlu ada yang namanya kita selektif. Prioritas yang mana harus dilakukan. Karena waktu itu terbatas, akhirnya harus ada yang dihilangkan atau dikurangi kuantitasnya. Lebih seperti itu sih sebenarnya. 第2位演讲者 Cipta Perdana 介绍了成功面试的材料。Cipta 是 TVRI Sulsel 的主持人，在他的演讲中，他解释了对面试官的成功技巧，从面试前、面试当天到面试后，在讨论环节看到了职业班学员们。 Oke, jadi yang paling penting karena di dalam sesi interview ini akan lebih banyak melibatkan komunikasi.
Nah, sehingga juga kita perlu untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul yang akan diajukan oleh interviewer. Nah, makanya sekarang sebenarnya udah sangat luas ya cari informasinya ya, bisa di YouTube, TikTok, atau mungkin tinggal searching aja di Google gitu ya. Akan banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan oleh interviewer. Intinya adalah persiapan yang matang adalah kunci, apalagi untuk fresh graduate. Dan untuk fresh graduate juga kadang-kadang pasti akan ditanyakan soal pengalaman gitu ya. Nah, ini jangan takut juga untuk ngejawabnya ya, karena tidak mesti pengalaman pada saat bekerja ya, karena memang ya sebagai fresh graduate ya pasti belum punya pekerjaan gitu ya. Nah, sehingga yang bisa dijual adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada saat masih berkuliah. Nah, itu juga pasti akan bisa memberikan value yang lebih ya dibandingkan dengan fresh graduate yang lain. Nah, kalau misalkan ya ditanya gitu ya, apakah HR gimana nih caranya HR akan memilih ya dari semua fresh graduate yang ada. Nah, pasti akan dilihat dari yang menonjol ya. Tadi saya sempat berbagi juga, salah satunya misalnya adalah dari segi looks ya, pakaian. Nah, kita mungkin lihat dulu nih logonya, logo brandnya ini dominan warna apa. Terus kita datang menggunakan warna yang mungkin menggambarkan logo perusahaan tersebut. Nah, itu kan juga bisa menjadi sesuatu yang menonjol gitu ya, karena kita cukup paham, wah ternyata dia looks-nya ini disesuaikan dengan logo brand, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian juga agar berbeda dengan fresh graduate yang lain, nah kita juga perlu harus memiliki sesuatu yang khas gitu ya, atau mungkin yang menonjol. Ya, misalnya kita pernah dulu waktu semasa kuliah itu pernah jadi MC atau mungkin terlibat di organisasi. Nah, sehingga itu akan bisa memberikan value yang lebih. Nah, intinya kita harus tahu apa kelebihan yang kita miliki, apa kekurangan yang kita miliki, dan harus tahu juga apa nih yang mesti harus kita tonjolkan di depan interviewer sehingga akan membedakan kita dengan fresh graduate calon karyawan yang lain. 在讨论环节，看到了职业班学员们的热情，向眼镜者提出了各种问题。本次活动以集体合影6年结束。在哈萨努丁大学研究与社区服务研究所大楼举行的全国对话讨论了青年在选举中的重要作用以及青年参与民主的问题。以下是为您提供的完整新闻。面向2024年选举，各党派评估年轻一代在为选举成功做出贡献方面发挥着重要作用。通过以选举、民主和青年主权为主题的全国对话活动，拓也在哈萨努丁大学的 LBBM 大楼第2023年12月13日星期三，公众舆论 LBBM Unhas 作为组织者与印度尼西亚共和国青年和体育不服青年妇权不合作公众舆论分会报告 LBBM University Type MILU Hasanuddin 博士 Iqbal Latif MSI 博士工程师洪伟贤 Adi Maulana ST MPhil 呈现出色的演讲者 Profesor Dr. Haji M. Asrorum Niam Soleh 文学硕士 Kemenpora RI 青年妇权副代表 Dr. Ari Sujito 硕士 Rireti 三大学副校长 Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI Unhas 法学院教授 Hasbullah Esos MKesos KPU 省主席南苏拉威西 Yusril Iza Genda SKH 人民公共关系部长 BEM Unhas 从2021到2022 Dr. Ari Sujito MSI 在他的材料中解释了将年轻人分为4组，第一组是50组，仅以学习为导向，以及职业和经济发展；第二组是优先考虑消费生活方式的长乐主义者；三组年轻人优秀的原教旨主义、宗派主义这路西服和4个
关键的活动，加群体成为变革的推动者。接下来是 Hasbullah Esos M. Gesos 省 KPU 主席南苏拉维西解释民主原则。选举不是唯一的民主手段，但选举是民主的支柱。将人民主权与政治进程联系起来，没有选举，民主就会失去其本质和实质。Yusril Iza Agenda SKH 人民公共关系部长 BEM Unhas 解释社区与政治进程之间的直接关系。教授 Dr. Faisal Abdullah SH MSc Unhas 法学院教授提到 KPU 在即将到来的选举之际需要竞争，面对2024年的政治争议，希望 KPU 能够出席青年选民的一次竞选尝试。参加本次全国对话活动的有哈萨努丁大学的学生和王家西各大学的学生。Ya, yang pertama pemuda harus berpartisipasi dulu, memastikan bahwa seluruh program kegiatan yang ditawarkan oleh capres, caleg itu sejalan dengan aspirasi anak muda. Kita bisa baca visi misinya, kemudian program-program prioritasnya yang terkait dengan kepemudaan. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan aspirasi, apa yang dikehendaki, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana langkah-langkah mengemban aspirasi anak muda. Maka jadilah pemilih secerdas dengan mengenali dulu, melihat track record, dan juga memahami apa yang akan dilaksanakan jika jadi, bukan hanya sekedar janji, tetapi bisa dilihat dari riwayat apakah janjinya itu visible, apakah janjinya itu realistis, apakah janjinya itu sesuai dengan riwayat pengalaman sebelumnya. Nah, itu bisa dinilai. 在他的采访中 Dr. Haji M. Asrorum Niam Soleh MA Kemenpora RI 青年福全副代表讲述如何催表选举反映青年的愿望和需求。 Pemilu ini penting bagi anak muda. Karena kenapa? Dengan pemilu, keikutsertaan teman-teman anak muda ini dalam pemilu itu memberi warna bagi proses demokrasi kita. Kenapa? Karena setelah pemilu ada agenda lain, agenda tahapan pasca pemilu itu ada agenda pembangunan. Dengan keikutsertaan pemuda mulai dari awal, di saat pemilu dia bisa menagih janji pasca pemilu. Makanya keikutsertaan pemuda dalam proses pemilu ini penting. Itu yang harus menjadi penekanan di setiap kami bersama teman-teman pemuda. Hasbullah Esos M. Gesos 省 KPU 主席南苏拉维西在接受采访是表示如何积极参与民主进程，特别是在选举背景下。新闻也结束了，我们今天的会议继续收看 Unhas Daily， 自在 Unhas TV， 我是伊人，与主办人员一起，再见。